Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan di paspasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wino paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kanili masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw po iti Huwebes 30, ti mabilang iti bulan ti Hunyo, mauding aldaw, mauding a petsa po para iti bulan ti Hunyo, nagudwa tayon ti tawen 2023, gagayem ken na kaabsat. May danon man ka kayo, ti programa Damdamag ni Berto. Dere apri pagayamyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para di may isang oras ng kampanang idasar, karigiti damag, nga mumi nga pakasiknan tay amin nga sangapada. Gagayem ken na kaabsat. Okay? Dagiti damaga po nga intay talantanen, pagsisinungatan manen, tiga pampanunutan, investigasyon iti pamaltog, iti may isang remate photographer. Tutukan ka no apo ti PNP gagiyem kaabsat kay nadan na bukala po nga special investigation group para iti detoy nga pasamak sa bali man na po nga girakrak-kurak ti napaltugan kakabsat ken gagiyem. Guam, target na po ti agawat kadagiti Filipino workers iti may isang military bases gagiyem ken kaabsat. Dito baro nga military bases kano ipo J Guam gagiyem. Iti sa bali nga bangir ni Presidente Bongbong Marcos kalikaguman na apo ti patas awan ti maarami da diskriminasyon may pangge pa po para kadagiti ay kakabsat tayo nga babakla, tutumboy, transgender kada daamin namin dito LGBTQIA gagayem nagturo nga po digiti miyembro iti dito nga grupo EJ Malacanang may isa dito po ni Gab Failog na presidente po dito Bulalayaw ti Amyanan Incorporated madamdama makainuman teto ni Gab Failog na ngamin na po panang lagip ko dahito iti kaunaan nga presidente nga pinaayaban na digito nga grupo wenno dahito nga grupo EJ Malacanang bali nag-host ti presidente mainaig iti detoy anya tagbalin nga reaksyon digitay adday ti babaen dito nga grupo gagiyem ken kaabsat iti sa balin tupay po nga hindi pagsasaritaan o patapulo a pisos na ikasan nga nayon nga sweldo digiti mangbangge diti National Capital Region dito probinsya mano nga tamet ti maaprobaran to gagayim ken kamsat may isa nga maladaga nalmes iti uneg titimbangan apno iti danom pagpampanunutan kakailyan digiri po ken sabsabali pa ken padaanan nyo makainuman tayo pay gaya pa po ni Attorney Ray Gorgonio gagayim kamsat may naiga po iti disbarment nagbalin nga nabara po ti issue may panggep iti panakadisbar ni Attorney Larry Gadon dati Presidential Advisor on Poverty Alleviation gagayim ken kamsat so padaanan nyo kainuman tayo apo ni Apo Gadon ay ni Apo Gorgonio may isang abogado ana digiti grounds para iti pan nakadisbar ti may isang abogado di ba already di probinsya teng Ilocos Norte adda digiti na disbaren adda pay na suspension nga kasmet laki ni Gadon gagayem ken kamsat so digiti apo itampok mi ti lasud ti may isang oras para iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City.
DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakikayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Inte pa nagpapinadamag gagayim kay na kabsat. Adan na palabas 12 minutos pasado alas 12. Kas ko nakitatayin, I think idikalman na paayaban digiti LGBTQIA gagayim kabsat iti Malacanang kinatarip no nga po ni Apo Presidente Ida. Ket may isa kadigiti rumrumar nga kariti Presidente, kadigitoy nga kakabsat tayo, ket DJ patas awan ti diskriminasyon gagayim kay kabsat. Sa bagay nabayagan nga may bagbagadeta apo may isa kadigiti immatendar iti deti apo nga taripnong ket ni Gab Failog na presidente deti Bullalayaw ti Amyanan Incorporated gagiyem ken kaabsat so amwenteman kasano ti karagsak deti grupo nga nakisango iti madaydayaw nga apo presidente Gab naimbag nga malimmo, thank you very much ti pay mo manay nagundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Gab. Yes, good afternoon, Manong Berto. Sa wakas, nakapagsarita tamanin. Okay. Yes, okay. So may saka kadagiti matendar, kadagiti taripnong, ije Malacanang, Gab. When, Manong, when? So ano digiti kang runaan met nga kasla in paay, when in bagat ti presidente, kada kayo, nga coming dito nga grupo. Agad imbaga na apo nga he assure that the government will protect the LGBT community against any form of discrimination na po. So nga, tikunana, we should all be treated the same, not for race, not for creed, not for orientation, but just Filipinos, kunana. And that's what the government is trying to do, kunana. Isumatake iti inyasure na kanyami apo iti kalman. Okay, kadigito nga al daw, kas may isa nga coming dito nga grupo, ada ka di pa ilaeng dito paspasaran, maararamid ka da kayo nga diskriminasyon na Gab? Iti no base iti ilimi apo akyat awamet pa iti madamdamag tayo. Ngem kas lamang ka dito napasamak iti kalman, iti na minsan nga rabi ni dati kwan at naganan ni Aura Beguela. Dati kwamit iti artista men apo ket medyo sa balinet nga issue ditay. Ket syempre kada gito nga tempo apo kas naawamit pa kimangmangyag tayo nga kwan discrimination against kanyami apo nga miyembro iti LGBTQ community. Okay. First time nga no Jack Mariro ti parang lagi first time nga dati kastoy nga taripnong dati grupo yo iti biyang ti presidente ti Pagilian. So ano ti reaksyon mo? Gab. Apo at permi nga baragsakan dito rin na apo at talaga nga dito iti damo ti umuna amin nga panaka-celebrar mi apo iti dito reception ken iti otik local and national officials, iti LGBT Pilipinas, iti uneg ti Malacanang Palace, apo. Okay. Iso nga, this is once in a lifetime opportunity, apo. Iso nga, idinikan na kiti invitasyon, apo kat naguna kasigod, apo ta maragsakan na klaunay. Okay. Parang pasikatan ng damit yung nakikita ko, Gaba. Ganyan ba talaga yung nangyari doon? Hindi naman po. Actually, it was attended not just by the members of the LGBT Pilipinas po.
Mhm. At nag-attend ako nga public servants, like governors, congressmen, Okay. mayors, nga nagapu iti sabasabali apo nga probinsya. Kaya talaga ingarigatan dati agatendar dati nga tarif nung may apo nga LGBT Pilipinas members. Mm. Okay, since nakasango yo ti highest official of the land, ada kadi dito nagbalin niya kiddaw ti grupo yo, nupay ada diti panangipa sigurado nan ti patas nga pan nakatratar maliklikan ti diskriminasyon. What about your group? Ada kadi dito nagbalin niya kinalikaguman nyo nga ipadano ni tibiyang ti presidente. Yes, apo. Gab. Mhm. Yes, Manong. Iti kuha na nga bindeta apo, hami ang mga talaga nga umay ni Apo Presidente. Mhm. Sinorprise na kami. Tati, nagsarita iti sanguanan mini Apo First Lady, Attorney Lisa Araneta Marcos. Mhm. Kaya iti nagkid daw ni Apo National President, ni OWA Regional Director Dinditan, kinid daw na Apo nga para iti pagsayaatan iti amin nga miyembro, iti LGBT community, ket kimid daw apo iti komisyon nga mangtratar kadagiti pagsayaatan dagiti membros iti third gender apo. Okay, okay. Okay, so mga mano, ano diti qualification kasla kumakengga, ano diti qualifications na may saka kadagiti immatendar kasi pagka in-entertain lahat baka hangaw mo na ito Malacanang pagyanan nyo. Agab. When ako, kadagiti qualifications apo ko digiti appointed officials or leaders iti kada munisipyo, iti probinsya, when iti region apo, gana accredited apo iti LGBT Pilipinas. Kas kung maiti grupo kabulalayo ti amyanan apo at in-accredit iti LGBT Pilipinas iti September 22. Okay. September 2022. Mhm. So nga apo ni ikantayo iti gundaway nga may imbitaran nga gatendar iti oath-taking ceremony. Okay, okay. So, digiti akreditado iti deti grupo nga grupo kasti Bulalayaw ti Amyanan Incorporated isu DJT bridge tapno may saka kariti may imbitaran. Opo. When man. Okay. Okay, what about baka adda digiti mang panunot nga for political matter deti napasamak ada kadi napagsasaritaan may panggipit ti politika Gab? Kinagpersonan na po awan ni may sama na pagsasaritaan nga politika. Ngem naman pa kasta nakita tayo met up po iti talaga nga solid nga suporta tayo iti deti kadeti na palabas nga election apo nga talaga nga sinuportaran iti LGBT community iti deti panagkaduwa ni Presidente Bongbong ken ni Vice President Sara Duterte apo gapunatan iti nagtugaw ni Apo Presidente tayo nga tigom ket isuna apo iti imuna nga nang tratar wenno nang entertain iti dagiti kiddaw dagiti membros iti LGBT Pilipinas apo. Okay. What about iti pan nakatratar digiti nagbalinen nga kaskaso especially digiti napapapatay nga nga kagrupo yo ada kadi assurance nga digiti ket maipaay ti hustisya no adda pa digiti unsolved nga krimen Gab. Deta apo iti pakakitaan tayo deto impromise apo ni Apo Presidente tayo nga panangkuha iti anti-discrimination apo tapno maitultuli tumot lang dagiti nagpukawsan nga kaso apo isu deta apo iti pagsakitan tirik na deti President Demi ni Apo Director Dinditan ta aging gana ita apo kuno di manon di Senado kay kiti deti so jibilan apo ket madimot la pulos ipasan gaputa adadala tamat apo kumontra ken haamet nga umanayon kadagiti kayat mi nga pasamaken apo. Okay, okay. So meaning to say talagang adda digiti unsolved pa laeng Gab. When apo hantay apo may libaketa. In Ilocos Norte na ada kadi digiti unsolved nga nakairamramanan digiti ka grupo yo or nagbalinan nga biktima digiti ka grupo yo nga aging gana karito saan pa nga na desisyonan wenno na saan pa nga na ipay justisya. So far manong awamet pa kitamig ko nga pakaikuan iti LGBT members Ilocos Norte.
Okay. Okay, so dito nga pan nakisango yung itibiyang ti presidente. Ada kadipay follow up or adanto pay sumaruno nga panangidasar yu manen kadagiti kalikagom yu or panangidasar ti presidente kadagiti programa na para kada kayo. Damnamain tayo apo ta actually kinid daw medical ba nga sapay kumata tinawen apo nga makasama mi TV presidente ta makasrek tayo lang tayo ti Malacanang nga makapagkaroon iti reception apo. Okay. Okay, Gab, maraming salamat. Itindad mga gundaway nga makainumanda ka ket maiya padamag ta kadagiti viewers sa dumdumngig kadata digiti nga pasamak. Na dapat digiti mensahem especially iti pan naka gutigot ti tao tapnon talaga may patungpal ti pan nakapukaw ti diskriminasyon iti dati grupo yo. Go ahead, Gab. Go ahead. Di bagnal daw yung amin apo, siya Gab Paidog na apo, magidadaulo iti LGBTQIA+ iti pagudbud. Ken mesa apo nga appointed leader iti tayo ilimi a pagudbud kastamet iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken iti intero nga Region 1. Dumanon kami to apo at danto oras na may kami dumanon nga makibinsa-binsa apo no ano nagiti ilablaban tayo nga rights tayo nga miyembros iti LGBTQIA+. Yan kastamet apo agyaman nakmet kadagiti kakaduwak iti Kalman apo nga nagrepresenta iti Ilocos Norte kasta iti Dayaw Tilawag anamet apo limansa nga nakita ka delegates nga from Lawag City kastamet iti Pasukin Ilocos Norte apo. Ket agyaman nak Manong Robert takanayon nakikikan iti Gundaway nga makapagsao iti detoy nga page mo apo. Okay, maraming salamat, Gab. God bless you. Thank you so much. Okay, DJ apo ni Mr. Gab Pailog na presidente apo diti Bulalayaw ti Amyanan Incorporated, grupo apo diti LBTGQIA gagiyem ken kaamsat so medyo na ang karon ta first time nga dati although kadagiti local government units ado apo dagiti amok nga lokal nga opisyal nga talaga nga i-organize da deti grupo dagitoy ken kasdemet ti gagemda nga iti masakupan ti ilida masakupan ti probinsya da masakupan ti syudad da masapul nga patas ti pannakatrato dagitoy nga adda iti LGBTQI gagiyem keng QIA gagiyem keng kaamsat so nga nagka-interest tayo tatay kasi sigurado tinawagak ni Gab napangadya Malacanang hindi kalmang kung nakit when manong kung nanay so nga mabalin ma-interview ka okay lang manong ayun gagiyem keng kaamsat nga dapat apo adda talaga kasjaya nga pasamak hanga gaputa ngino dumat yung muna nga paggapuan ti diskriminasyon ket ti pamilya ti pamilya hanga maawat ni ama hanga maawat ni ina saan na maawat ni kakabsat nga kas DJ anak da kabsat da gagiyem kay kakabsat isu nga adda maapaspasamak nga diskriminasyonen iti pelaeng biyang ti pamilya gagiyem kay kakabsat so nga deti apo nga ganwat sapay ta pagbalinen tayo nga pagbasehan pagpampanunutan nga uray ti kangatuan nga opisyal ti estado ti presidente ket ikam kampanya na wenno ipurpursigi na apo nga agbalin tayo nga patas kadagiti kakastoy nga kakabsat tayo gagayem kay kamsat. Okay, kasangwanan na po dito sa balipay nga interview tayo. Baka naman dito apo ni tibay sa abogado from Dingras, Ilocos Norte but nakabase apo iso na iti Bacolod ni Attorney Ray Gorgonio gagayem kamsat. Pagsasaritaan tayo apo may panggep ti pannakadisbar dagiti abogado. No pay kasta una entayo na po ti agyaman kadagiti naayat nga sumupsuporta iti ENR Online, Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii, Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin di Toronto, Canada, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya, kastameten ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa po ken ni Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, manipo da po iti Toronto, Canada. Agyaman tayo iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito iti Balintawag Street ti Sudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial, gagayem keng kabsat. Adaan po kadili agkakalaing aircon technicians tapno or no senda ti problema ti aircon ti logan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center
nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa imat matunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, TMT Construction Company. Manipo na po di 48A Kabungaan North, Lawag City. Laode na po ti mismo nga Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Agserbi ka na kayo, si Pupudno, ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti pasdek nga kayat yung nga patakdirin. Ti TMT Construction Company, kukuha kayo matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, ni St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadari-reclick na inyo po di Bagio, kaya't yun nagpakonsultar iti doktor, mapani di doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, ni St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Ti damdamag ni Berto, happy watching. Kani Richard Compesto, manipo di ay Sigma Capis. Ti ni Ma'am Liza Danog, ni Daisy Ventura, manipo di ay San Mateo Rizal. Thank you very much for watching. Kanakan, ni Mr. Edison de la Cruz, manipo na po di ay Alberta, Canada. Kanayon niya dumdunge, buya ka dateo. Ni Mr. Edison de la Cruz, kigiyem kay Kamsat. Okay?
iti kalabes gagiyem in parwaren ti biyang ti Korte Suprema ti desisyon da apo kada ti panakadisbar ni abogado Larry Gadon gagiyem kay kabsat na taon pa yapo a day after the appointment na ken ni Presidente Bongbong Marcos na disbar saan nga lingid kada tayo gagiyem kay kabsat saan nga lingid kada tayo gagayem kay kabsat nga uray dito probinsya tay nga Ilocos Norte addan na disbar addamit ten apo digitay nasuspenso gapo iti reklamo nga abogado diti kaso ni Gadon gapo iti saan kanu nga umiso nga panang trato pa na magsasauna iti maysa nga reporter gagayem kay kabsat tinagbalin apo nga ground ti Korte Suprema nga nang disbar ken kuana dapat amutay digitoy no daduma attorney no kunamon ket kasla kang kanayong kamabutbutengin kasla right na amin nga righten gagayem kabsat dili ti kayat ko nga iti siksik ti panunot ti tunggal maysa kadateo iti dato yung gundaway sa nga ili ti apo ti maysa nga abogado maysa nga Ilocano padating nga taga Ilocos Norte ni attorney Ray Gurgunyo tapnon ti kasta ikkan na tayo apo kaditi paglawlawagan ana digiti grounds ti Korte Suprema nga mabalin nga mang disbar iti maysa nga abogado. Attorney, good afternoon, thank you very much iti itad mo nga gundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto. Magandang hapon po, attorney. Naimbaga malem gayam Robert, long time no see and long time no hear no. Manak ti tiyempo nga naibigay kanya iti kanya pat no maibingay matay mati sa kabasit nga amo tayo may panggap iti profession tayo bilang abogado no. About disbarment of lawyers. Okay. Naimbag nga malam amin kadigiti dumdumngeg dati nasikat nga programa tayo Damdamag ni Berto. Okay. Yes sir. Robert. May isa kadigiti rumrumwar nga ground ti biyang ti Korte Suprema nga nang disbar iti may sa abogado appointed pa kiti biyang ti presidente no other than attorney Larry Gadon ket DJ kasla saan nyo umiso nga panang magsarsaina na panagsasauna iti may isa nga broadcaster. Okay, so ano digiti mas ano nga mang paneknek kada dito nga grounds iti babalin nga pan nakadisbar ti may isang abogado, attorney. Well, bilang abogado adadi kung kuna tayong rules and regulations tayo no. Bilang abogado adadi kung kuna ibagati linteg nga code of professional responsibility. At dapat nga obligation and responsibilidad ti abogado once nga you take your oath as a lawyer, then you are duty bound to observe this ethical conduct no. Unang-una yung duty mo to society, your duty to your client, duty to the court no, and duty to your fellow lawyers. All of this dapat ang abogado shall conduct in a manner na befitting a lawyer. Isa dyan yung may sa data DJ kung kunade good moral conduct no. It is a continuing requirement, hindi ibig sabihin kung nakapasa ka abogado ka sa bar, Philippine bar no, ada digiti obligation na dapat duty and obligation na dapat sundan no. That guides a conduct of a lawyer, and one of which is a lawyer is required, no, at all times to uphold the law, no? Observe honesty, no, promote respect for law and legal processes, observe the law. Yung ginawa kasi ni Attorney Gadon, pinagsasawan for 30 Rappler, no? Ang dami niyang sinasabi, no? Puro masasama. And this was recorded. And the court, yung pagpadisbar kasi sa abogado, either through a complaint or the court motu proprio. Dito kay Gadon, the Supreme Court took cognizance motu proprio at its own, investigated yung ginawa ni Gadon. No, nakita nila kasi naging sikat siya, nag-viral sa social media, and this offends the Supreme Court because he is a member of the Philippine Bar. As lawyer, he should conduct himself befitting a lawyer. Dapat maging model ka sa society in promoting respect for the law
honesty, no? And obedience to the law. Kasi abogado kayo, you should promote honesty and respect for the law. Otherwise, kung ikaw mismo nag-promote ng mga ganyang conduct, then what will happen? So parang yung society, parang okay naman sa kanya na abogado siya, ginagawa niya yan. So okay naman na sa atin siguro. So magkakaroon na tayo ng chaos pag gano'n. So dinisiplina ng Supreme Court, 15-0, tinanggal siya as a lawyer because he does not belong to the profession, lawyer's profession because of his conduct, no? Hindi dapat tularan yung mga ganyan ginagawa. That's why mga abogado are very respectful, no, sa mga client nila, sa ibang tao, society, and to the court, no? We are required also to, kaya nga sinasabi namin court palagi, Your Honor, no? We have to give honor to the court. Kaya yung mga fellow lawyers din namin, we also respect the opinion of our fellow lawyers. Hindi namin sila dapat inaaway. Minsan nag-aaway din yung mga abogado, minsan sa loob ng korte. Kasi nasabihan kami na we have to respect each other. Parehas kami na ano. And our duty also to society na dapat mga non-lawyers tsaka iba ng mga professions or individuals are must be respected man. Hindi dapat ang abogado maliit sa ila or magsalita ng masasakit o lalo ng masasamang salita gaya ng ginawa ni Attorney Gadon. Okay. Yung DJ napasamak, attorney, is motu proprio investigation. What if no adda ti tao nga mayat nga reklamo against ti padayo may isang lawyer sa dinot pangyadresan na ka DJ reklamo na let's say hanga naalay ti video or anyaman. Well, they could address it to the Integrated Bar of the Philippines. May mga chapters kami. Kumbaga sa Ilocos Norte, may chapter tayo sa Ilocos Norte. So they could file to the office of the Integrated Bar of the Philippines, and the Integrated Bar of the Philippines shall submit the same to the Supreme Court recommendation after investigation. So ipadala nila sa Supreme Court kung may merit yung complaint. Talagang i-submit nila sa Supreme Court. Pwede rin magdiretso sa Supreme Court, mag-file complaint, no, sa mga abogado, pero yung Supreme ginagawa niya, they will endorse that to the chapter for investigation, para invalidation. So pinabalik tapos ini-investigate. So ganun yung proseso. Pero dito kasi si Gadon, kasi Attorney Gadon is a high profile lawyer. Tapos yung pinagsalitaan niya ng masama, high profile din because a known reporter of Rappler. Tapos he did it in public. He did it in public. So the court took note of that. Kaya they have to take actions. Otherwise, kung ganyan yung mga abogado natin, ano bang pagtanaw nila sa profession natin? So parang pinamumugaran na ng mga bastos at walang ethical na conduct ng mga lawyers na hindi dapat. Okay. Attorney, yes. Attorney, if ever may isang tao mag-file ng complaint, let's say punta siya sa IBP and baka kailangan pa ba niya ng isa ring abogado na mag-guide sa kanya para sa proper filing of complaint? Baka naman kasi ti panunot ko amangan ayawan digiti pasayo lawyers kas pagarigan na attorney. Pwede rin sulat sa IBP na may reklamo sila. Then IBP will have to form an investigation committee. Patawag nila yung abogado, then yung nag-complain. So for validation. So tutulungan, once na may complaint kasi na file, obligado yung chapter na mag-investigate. Whether filed in any form, dapat pero ang sinasabi nila dapat in writing. So sulat mo lang, address to the chapter president of the IBP, may reklamo ka sa isang abogado, para aksyonan niya. So patawag ka niya, patawag din yung abogado for
investigation. Usually, ang galing ginagawa. O pwede ring direkta kang pumunta sa Supreme Court, address to the Judicial and Bar Council, or the, to the justices of the Supreme Court para tingnan nila kung may merit, then they will endorse the same to the chapter for further investigation. Ano yung proseso. Tagaan man na due process ang isa ka lawyer kasi mahirap naman kung minsan may mga unsatisfied din na clients because you could not, in this profession, you could not please everybody. May mga panalo, may mga talo. So minsan nagagalit yung talo, no? Nagpapile siya ng reklamo. So binabalidate at binibigyan din ng tamang proseso yung isang abogado. Okay. Attorney, what if yung no DJ may isang abogado, may isang lawyer ket opisyal ti gobyerno ket makaaramid ti kas kadagiti grounds nga nadakamatyo. Is it possible nga mainayon nga kaso na didi pan nakaireklamo na iti biyang ti IBP and at the same time didi kina-opisyal na whether it is administrative or criminal case? Okay, we have to qualify kasi may mga opisyales ng government na immune from suit. Halimbawa, yung Solicitor General, yung Ombudsman rather, not Solicitor General, the Ombudsman. So, ipapadisbar mo yung Ombudsman mismo, sasabihin nila lang, hindi pwedeng kuhan kasi yung profession niya, he is immune from suit. Ang gagawin mo is tatanggalin mo muna impeachment, papa-impeach mo muna bago mo siya maimbestigahan. Kasi kung ombudsman ka, kailangan abogado ka eh. So kung pa-investigate mo bilang reklamo pa sa kanya, bilang abogado siya, no? Sasabihin nila hindi pwedeng investigahan because he is immune from suit. Kung matanggal ka sa abogado, then matatanggal din siya nga ombudsman. So might as well file an impeachment complaint. Yung ganun yung mga proseso. Medyo complicated. Yung mga Supreme Court justices, hindi mo man pwedeng mapa-disbar because they are still immune from suit. Hintayin mo mag-retire or mag-resign, then file mo sa reklamo. No? Yan yung proseso. Yung presidente, halimbawa, the president is a lawyer, halimbawa. Parehas kay Digong, President Rodrigo Duterte at the time, hindi mo man pwede mapadisbar si Rodrigo Duterte dahil sa pagsasalita niya ng masama in public because he is a president and immune from suit. So hindi mo siya mapadisbar. Hintayin mo siya na mag-expire ang term or ma-impeach, saka mo siya mapadisbar. Yun yung kwan. Those individuals, medyo komplikado. Pero apart from those impeachable officers na sinasabi natin, pwede sila filean talaga ng reklamo, even na sa gobyerno sila. Like kay Gadon, no? Si Gadon, appoint siya na officials ng saka departamento sa gobyerno, is not immune from suit, so pwede mo siya pa-disbar pa rin. Okay. What about local officials? Halimbawa, sir? Pwede. Local officials, mga halimbawa, mayor. Mayor, may kalukuhan siyang ginawa. And it is connected sa kanyang moral fitness to become a member of the bar. Kasi meron siyang nilapastangan, no, violate rights ng individual ng binugbog na timay sa constituents na. As a lawyer, he is duty bound to observe and respect the law. No? Kung binugbog mo yung constituent niya, pwede mo siya filean in relation sa pagbubugbog niya sa Supreme Court, pa-disbar siya because as a lawyer, you are not allowed to take the law into your own hands. You should promote the respect for the law. That's one of your duty and obligation. So pwede siya, no? Pwede siya pa-disbar. Okay. Aditi, we have a text question here. Attorney, saan ka di nga agpapada ti acceptance fee ti abogado? Una na to'y, attorney. Well, acceptance fee depending upon the social standing of the lawyer in the legal profession, the difficulties of the questions involved.
So may mga abogado na baguhan, siyempre hindi sila makacharge as much as the other veteran lawyers, mga kilala. So hindi mo siya talaga masabi na dapat may uniform rate. Pero dito sa IBP Negros Occidental, meron tayong sinasabing minimum standard rates para hindi magkukumpit yung mga abogado ng mga presyuhan sa mga acceptance fees. May minimum fees. No, yun yung panuntunan na hindi ka pwedeng magpababa. Kasi kung minsan sa cutthroat competition, mga ibang abogado talagang binababa nila yung acceptance fees nila na hindi naman dapat, no? So nag-provide ng Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental ng rates as a uniform rate for minimum fees. Ibig sabihin kung minimum hindi ka pwedeng bababa. Okay. Pwede ka makapataas, no? May mga panuntunan din ng Supreme Court in terms sa paano computein yung dapat ibayad sa abogado. One of this is the social standing of the lawyer in the legal profession. Second, the difficulties involved, no? Yung risk involved, no? Etc. So these are yung value ng property. Kung halimbawa property mo is 10 hectares o you have to charge it in accordance with the value of the property to be recovered, yung mga ganon. So hindi talaga pwedeng maging uniform, pero hindi rin pwedeng magkukumpit ang mga lawyers na pababaan because that would also degrade the integrity of the legal profession. Okay. Paano po nagwagraduhan yung standing ng isang lawyer, attorney? O kilala siya. Magaling siyang abogado. Minsan, may mga kilalang abogado talaga na magagaling, no? They could argue eloquently. They could write their pleadings clearly and convincingly. So may mga ganong skills ng lawyers na wala sa iba, no? So minsan because of that, marami siyang napapanalo. Halimbawa, yung mga kilalang abogado like si Estelito Mendoza, yung so you could not compare that also to the other lawyer like parehas ko. So dapat parehas kami ng charge. Kasi mas mas stable, kilala siya. So, Pwede bang basehan kung ilan na yung napanalo niyang kaso, attorney? Yes, kung balita siya talagang magaling, talagang inaanuhan niya naman nung tinataasan niya rin. No, kasi magaling nga Tapos kilala talaga siya. The name of the lawyer rings a bell, tawag nila. So, kaya may tawag nila dyan di Campanilla o di Campan. Okay. Hindi ba parang diskriminasyon na sa mahirap at mayaman, kasi kung mahirap ka di mo kaya di ka makakaya timang bayad tinalaing abogado, so parang ka lang sa korte, attorney. Minsan sinasabi din ng Supreme Court in charging fees, you have to be reasonable din. So kung merong mga mahihirap na pumupunta sa iyo, hindi mo man pwedeng mahindian. No? Pwede ka lang hindi pwedeng mahindian dahil wala siyang ibayad. No? Kaya minsan sa opisina pupunta yung iba walang ibayad, you have to help them, no? Lalo na kung justifiable yung kanilang cause o may kausa talaga na pinaglalaban at then tutulungan namin. Pero there are times na you have to charge also kasi meron kang opisina. You have staff to support. May susweldohan ka. So you have to charge. Kasi sinasabi din ng Supreme Court, you have to protect your profession also, your profession. Otherwise, kung hindi ka niningil, how could you carry on with your practice? Lalo na yung mga nasa private practice, parehas ko. Wala kang pamasahe, wala kang bili ng gasolina, yung ganon. So, pero sometimes kung binabalance din naman ng lawyer yung kanyang profession, na you have to accept cases na paying, tapos you have to accept cases na walang bayad. Para ma-balance mo yung practice mo at makapagpatuloy ka sa
ginagawa mo. Otherwise, may mga public attorneys naman, no? Tinatalaga ng government, and these are funded offices. Yung public attorney's office has budget allocations. Mas mahal nga yung mga salary ngayon ng mga PAW lawyers. I think maabot na sa 120,000 per month. Ang isang practicing lawyer, yung private practice, minsan kung wala kang client, walang magbabayad sa iyo, di wala talagang kikitain, no? Magtsatsaga ka talaga. So, ganon. Okay, attorney, dahil gabutan ng pagsaritaan do deta, di ba? Diyos mo yung lawyer, gabutan isunakit na laying. Ado di kita circumstances nga ni lawyer nga pinilim, di ba may law firm sila, marami sila doon. Then during the hearing, magbibigay siya ng substitute na parang a-attend sa hearing. Is that okay? Or yan ay bawal dahil pinili nga siya ng kliyente, attorney? Well, sinasabi naman ng iba that isa sa mga lalo na sa malalaking law firm, may mga lawyer talaga silang sinesend, no? And pag nire-represent niya yung senior partner, it doesn't follow na hindi magaling yung pinapadala. Kasi pinipili din naman nila yung magagaling eh. O kalabanan, pero kung magreklamo yung client, gusto niya yung senior partner mag-attend, okay lang naman, no? Attend din yan, pero medyo mahal-mahal kaunti yung bayaran mo. Kung ganon. So, yung mga lalaking law firm, yung pangalan pa lang, medyo matatakot ka na eh. Diba? Because of their, not only the battery of lawyers they have, yung malalim din yung research bank nila, mga connections, yung ganon. So, kahit na yung mga associate lang pinapadala nila, still they carry on the name of the law firm. So, yung connections nandyan. Okay. So, okay lang sa kanila. So, ibig sabihin, pagka nag-hire ka ng lawyer, nakasapi sa isang law firm, parang yung law firm na magdidesisyon kung sinong tatayo para sa'yo sa korte. Yes. Tapos dinidiskussan naman eh. Okay. Bago pupunta yung, halimbawa, bago ang abogado or associate, dinidiscuss naman bago siya pupunta Okay. ng senior partner. So, mga cases, bago lalabas, they make it sure na preparado. Kasi mapapahiya naman sila eh. Mahal silang maningil, kaya they have to make sure na yung ginagawa nila tama. So, ganun. Research, yung ganun. So, pakita mo yan sa mga malalaking corporations. Usually, kung nakakalaban namin yung mga malalaking law firm, preparado din kami. They have to be at par with them, if not better. Okay. Not only that they are good, they have also connections. So, kailangan preparado din. Okay. Attorney, maraming salamat once again. Iti intad mga gundaway. No, dapat di kita mas adad nga pakalawlawagan ti tao, nga adad di kita ipempempenen na, impenen na kaditi padayo abogado at dapat di mas nakaawat niya pa nakailawlawag na di nga reklamo. Go ahead, attorney. Go ahead. Yes, kung may mga reklamo sa mga lawyers, then you are free to visit the IBP chapter. No? You put that in writing and tell kung ano yung abuses committed by the lawyer. Pero not all lawyers are similar to Attorney Gadon. Maraming mababait na abogado and committed sa kanilang profession that to the end that justice is served. No? To everybody para ma-promote yung legal process as a prime process to solve conflicts between and among members of society, no? Nung kinanglan maging peaceful and ma-function talaga yung court natin para may justisya at mapanatili yung kapayapaan. That's the objective of lawyer. Okay. Ihabol ko lang, attorney. Once na na-disbar yung abogado, is he or is she entitled pa rin na tawagan na attorney, abogado, gaya nyo, panyero, yung tawagan ninyo? Attorney? Kasama na yung pag-disbarred ka na, kasama na yung order that you are no longer called as an attorney. Okay. Hindi na rin pwedeng tawaging panyero. So parang excommunicated ka na sa legal profession. So you could not anymore sport the name Attorney Gadon. So Mr. Gadon na yung tawag sa'yo. Okay. Yung ganon. So kung disbarred ka na.
At pinapublishan yung decision sa mga courts, sa mga front ng courts, and including the official website of the Supreme Court, para malaman ng publiko that such lawyer was already been disbarred and is no longer entitled to wear the name attorney as part of his name, Robert. Okay. Sir, thank you. Thank you very much po. Mabuhay po kayo. Thank you very much din, friend Robert. Matagal na tayong kita, and hope to see you soon. No? Thank you sa oras na naitad kada tao. Tapno makakarita tayo, di kakailian tayo, men. Mahilig tayo matitang pumasyar-pasyar to. So, nimbag nga aldaw ken agyaman ak, mabuhay kayo, mabuhay kayo. Okay. Maraming salamat po, Attorney Ray Gorgonio. Thank you, sir. Now, you know, amuyo na po, no, dali kitay mga abuso kada kayo nga isuda ket lawyer, amuyon na nati papanan nyo, mabaling kay kano agsurat, basta sa anggamit nga agparparbo, baka sublian na kayo, abogado nita, gagihim kay kakabsat, aglalo, di kasi lang di dyan, may video or dali kitay testigos, nga da inaramid na kayong kakasya, amuyo na po na niya tiramidin nyo, IBP, Integrated Bar of the Philippines, we have IBP here, Lawag City, Ilocos Norte Chapter, gagihim kay na kabsat, the office da po, the office da, dita Marcos Hall of Justice nga mabalin nyo po mapampangindursaran na kada kitay reklamo yun. Kasi no daduma ngamin yung taas ng profesyon na parang DJ aglalo no kadatay nga marigrigat parang yung ano mo kasla dakalatta di dapan na gagigim kay absat nga uray maasagsagasaan DJ ano mo na karbingamon na pilyam timas agulimek gabuta kasi nga no not only lawyers, even doctors, even engineers, gagihim ken kaabsat isong masapula po nga amutay amin digito itapnon tikas na saan nya kan kanayon nga mailupek-lupek ti kalintegan tayo ken saan nya kan kanayon nga agbalbalin tayo a biktima babaen idi pa nang gundaway kada tayo digitay masisirib na babaknang gagihim ken kaabsat di ba masisirib na lalaing nga didilaing dano daduma ket us-usarenda nga panggundaway di pada nga tao kakabsat ken gagihim so agbaling ko maapong instrumento kada tayo o no informasyon kada tayo dito ngin naman tayo kanya po Ray Gorgonio may isang abogado from Dingras nga nakabisa po ito Bakulod actually classmate ko isuna dito no iti nagbasaak gagihim ken kabsat iso nga agam amo kami okay kasangana na po di sabsawali pa ngin tayo dasar ini programa Damdamag ni Berto agyaman tayo kadi sumaganad. Thank you very much Dr. Alan Tailan manipod dito St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City. No, dari-krik na inyo abo di Baguio, kaya yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Tailan. Maraming salamat, Mr. Guillermo Agustin, and Mrs. Larina Agustin, manipod dita, Toronto, Canada. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, manipod diti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo iti TMT Construction Company, masarakan niyo po iti 48A Kabungaan North Lawag City, lauden laing nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbiya si pupudno kada kayo, TMT Construction Company, iti na yung kalintigan na presyo. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kahit yung patakderi na pastek, TMT Construction Company, kukuha ka ni matmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Ma'am Esmer Galisinao, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain, Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, Toronto, Canada. Thank you very much. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial, at daan po kariti agkakalaing nga aircon technicians, tapno runusin dati problema ti aircon ti lugan nyo. Kukwa, imatmatunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti pa nagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti pa nakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. Iabot tayo po dito damag. Nga danti na pabura na po, na-aprobaran nga nayon nga sweldo di kiti mangmangged. Po, especially di private sector, nga 40 pesos gagiyem kaabsat. So, dito kiti di National Capital Region. Dito kabukbukudan tayo nga lugar, na daman ti madingdingig nga petisyon gagiyem kay kaabsat. May panggep iti panakanayon ti sweldo di kiti mangmangged, kaabsat keng gagiyem. Sigurado nga maiparwarmet deta kadito sumarsaruno nga aldaw kakabsat ken gagiyem iso nga urayen tayo no manuntumet apo kasi hangag papada ngamin ti maaprubaran nga nayon nga sweldo gagiyem kabsat no jakagriro more than 300 or 315 sa pagdidi ti nga iso ti pagreklamo ni di apo di kita apo nga employer kadiji ganwat nga adaka agkalikagom legislated pa di I think iti kongreso gagiyem kamsat iti nakaipilaan na di nga mainayon gagiyem kay kamsat saan nga petisyon na po iti biyang ti digiti ahensya ti gobyerno nga mangdingig po iti sweldo wenno petisyon para iti pan nakasweldo dagitay mangmangged. So 40 pesos NCR. Awan pay apo kada tayo dito provincial area, especially apo dito Luzon. Kabayatan na dito apo pagpanaminaan, pagpampanunutan dagitay parents nga especially mothers nga adu dito irap-rapin na. Saanen nga naisalbar pa iti biag ti maysa nga siya mabulan nga madadaga dito ket lalaki kalpasan nga nalmes iti uneg titimba nga napno iti danom gagiyem kamsat dito apo ket napasama ka po iti Cebu, Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City. Gagiyem keng kamsat. Cebu, gagiyem keng kamsat. Dito apo nga nakita nga limteg ti si Bubukay labagi ti nasao nga maladaga wenno ubing idi makita dana wenno makita ti apo na abaket nga ni Emeline nga ti biktima ket agnaga na po iti Adrion Lavin Lazaga Cabido adda dito nga ubingen iti uneg ti timba adda iti kusina da et iti nasao nga lugar sigun iti panang salay panang gistorya ti lula agarok alas 9 ti bigat napan iti balay ti anak na
nga ni Larazaga 24 titawin na inati ubing nupay kasta napalalo nga pa nakakituddan idi makita da ti apu ko na nga addan iti uneg ti timba gigiyem kamsat insigida met nga rining na ti anak naken ni pan iti Cebu City Medical Center ngem ni deklara nga detoy ket natayen gigiyem kamsat so segun met iti ina ti ubing kasangwanan ti insidente ket kadwa na nga naturog iti detoy nga anak na ken saan na nga naputan nga nakariing nga detoy iti nagkaradap nga napan iti kusina aminado met ti ina ti ubing nga naimas ti turog na gagiyem kay kamsat iti dedi nga aldaw gaputa na puyat iti panagsagana na iti pakasar wenno pan nakikalisa ti gayem na so liklikan nyo apo ti agimbak iti danom aglalo no adda ubing nga kabalayo gagayem kay kamsat tapnon ti kasahan nya maulit ti kastoy nga pasamak nakaames nga pasamak iti may isang maladaga 9 months old apo awanin na po tinabati pa nga oras ti detoy nga aldaw malem para iti programa ti damdamag ni Berto dahil ako ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin ibati min tinatalinaay nga malem ti Huwebes agyaman kam tingay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta adda way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan, adto iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanag tutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitoy stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitoy itlog ti igges no Juan ket no
umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at timet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dahil pinagtutudo na nakilamanan na sa lusod mo dahil Robert Yes, Doc. dahil pinagtutudo na lalo dahil bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparngit dahil taigit di karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot yung laing nga di asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Eri sa bali pa gundaway papagayam kablawan da kayo tinagasa tamalem ti Biyernes 30 ti mabilang ini bulan ti Hunyo 2023. May danon man kada kayo ti programa Tinapalabas. Dari ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ente tuloy iti deti nga malem nga ibasa deti surat nga nakaipalakunan tinapalabas iti biag kinayat ni pagayam tayo Limuel. Ngayon kasangwanan na papagayam, ngentay basain, ngunit tuloy ti panakaibasa deti surat ni pagayam tayo Limuel, agyaman tayo kari sumaganan. Pagyamanan tayo da Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipuri di Toronto, Canada. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, eti Waianae, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galicinao, manipuri di Barcelona, Pagilian, Espanya. Ken agyaman tayo kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipuri di Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Lauden laeng nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa na kay parakder, wenno manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti pasdek nga payatyo parakderen na agserbiya si bukudno TMT Construction Company. Kukwa kinamat matunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Pagyamanan tayo pa iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan da ka diti kakalaing nga aircon technicians tapno ti kasta ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Kukwa kinamat matunan ni Engineer Neil Jose.
Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Nga din papagayam, ngente yun ituloy, nga ibasa ti surat nga na kay palaunan, tinapalabas ti biyag kenayat, ni pagayam tayo, Limuel. Nagbalinen nga masansan ti panagturong mi di paginuman nga pagtrabahuan ni Amalia kas kahera Manong Robert. Iti may isang aldaw nalagip ko ti kayan ayat ko ani Melba. Ti kayan ayat ko iti biyang ti barangay mi. Kumusta nga tan ni Melba? Diyak beten malaglagip sipod. Nagamam mo kami ti DJ nga Amalia. Pasukong kumangkin ni Dulpo ta. Agsarita kami kinuman into numanin. Ipasipngit kuntun tapno. Maaramid ni maninti kay kayat ni. Nagayayam itinakim ko. When manong nagbalina kon nga akupado iti panagturong ko iti lugar nga ayan ni Amalia. Nga kayat na nga sa wen talaga nga kasla kayat kun nga ipudno ti kaririknak ken ni Amalia kadagiti agundaway. Dagdagos ko nga rod nga napandinanon ni Dulfo iti ayan na iti dedi nga malip ket binilin ko nga mapan iti ayan ni Melba tapnon tigas na ibagana nga agkita kami ngamin manong makapanak bet iti balay dangem jak kayat nga makita dagiti naganakkin ko na ngamin ket napalalo ti pananguy-uyaw daw no panangipatpadamag da iti kinasadut ko kano ken kasla didak kayat nga para iti anak na. Anak da.
Idi ba nagkita mi kani Melba iti pagdandanunan mi, manong ko. Dito'y nga agreklamon ni Melba. Aping italay nga malagip na. Adansan, duwa no di nasursurok nga duwa lawas no nasursurok pegit din nga. Di naksinarungkaran. Di nakpayampayaban. Ani ayat ti araramidem. Agpasugnod ka manin. Adak lang nga ruden, siyempre, adak na ti balay. Anya ko mati papanak sa dino ko mati papanak. Aping nga nga kanayon sa kano ti pa nagkukuyog yung kadadulfo. Saan nga agkukuyog? Isudat yung umay ije balay. Umay dak dandanunin ket no dadumay ije kami balay nga aggiinom. De talat ti ammom. Gapoy ti inom, malipatan nakpayen. Di ka ka din nagpasugnod. Adak lang nga ruden, pinayabang ka lang nga ruden. Ana? Mapanda na Chile, papapananta. Kinunak. De talat ti ammon, de talat ti kayat mo kanyak. Sanak la malagit no, makaarem ka. Napasamak nga rod manen ti panangikot ko ken ni Melba, manong Robert. Nga mamum kadi nga bayat ti panagkanaig mi ken ni Melba. Ti adday ti panunot ko wenno imahinasyon ko ket ni Amalia, manong ko. Wen amakikpay ket di idi nga amanganta Amalia ti maibalikas ko iti baet ti panagtungtunglab ko iti ragsak nga ipapaay kanyak ni Melba, manong ko. Agingga nga, naglabas manen di aldaw. Kaya di may sa amalem, nga adda kiti balay mi, sumungat idi ni nanang, nga agapumit lang iti kataltalunan, ta umayin nagluto. Ngamin ket, masansan nga uyawin dati lutwek, iso nga, imbagakon nga isapsapan na ti agawid, tapno ison ti umay agluto. Nang, oh, apay. Sandak nga ipalpalaemen. Naman nila nga sandak nga ipalaem. Anong tingin mo sa wet? Saan ka man namang rabi ditoy? At natulag mi kada Dolfo nga. Parchin mi kano di. Tarakin na nga manok. Siw-siw kano di balay da. So nga mapanak. Staya. Nang. Kanak mapila ti kwarta mo. Sus, punokwan dumawat ka iti kwarta, nagsasarunong ti panagdawat mo iti kwarta, Limuel. Wan pekit di babat-bati iti mapaglakwan ka iti produkto iti talon, gapo iti kinagastos mo. Nimbaglayangin na kasantay nga agabang ka iti talon, nga tawid ti amam. Tano agabang tayo, awan ti mabati ka tayo, awan ti agserbi ka tayo. Manumanin ti masapul mo aya. Kinunana nga, nang itunday tinalawa nga isem ko, 1,000 lang. 1,000. Kinunana kasla nakigtot. Uwen nagadon. Ano may iti 1,000 a pisos? Siyempre, ni Dulpo ti agpasiw-siw iti manok. Siyak tumet ti nati gumatang iti serbesa nga pagsasangwan may bayat ti panagtutungtong may. Sus, apo ka. Na-practice mo ti aginom Limuel. Lumaklakay pekit di ti langamon gapo iti kaiinom mo. Balikas ni nanang. Nupay kasta, tinalikodan nakit na paniti silid da ken ni tatang, ket dituyen nga maragsakanak gaputa siguradok manong, nga mapannan alaen, ti ibagbagak akan tidaan. Idi maitid na ti 1,000 a pisos kabsat ko dituyen nga nagpiles wenno nagsukatakot kadigdigos ko nga minitiday di nga gundaway nga anyan ti pintas ti arwat mo nga mapanla makisiw-siw ti manok Limuel. Kino naman ti inak imise mahakit sinong batak manen iti parparbo nanang met kaya't mo nga ron nga kaslaak la kada Dulpo nga sus apo, agad dadaga. Sapol meta nga siyak ti kagwapwan. May bagam deta nga mingket
pulo sa di mo kayat ti sumalog iti bangkag wenno ti taltalong. Idinto nga isuda ilumlumlum da ti bagida nga manglo. Nanang may sakla nga rudin nga anak yu kini tatang. Kastapay lamit ti panagsasauyok ken mandarin dakpay lang. Kakaisuna nga bunga dak, didakit din dungdung wen. Sus, apo ka talaga nga sikang ubing. Mapangkaman lang ngeneng kat mapanugak pa ikit di nga mamagsasaoking kan limwen. Nagdiretso aki di balay da Dulpo, manong ko. Pagpian na nadanon kong agtutugaw iti sirok ti Chico, iti asidig ti balay da. Dulpo, oh, apay, imay ka man. Mapantay iti ayan damel ba? Ngem, saan mo nga eban di kakadwa takit, basit ti kwarta kita. Talaga? Kinuna nga maragsakan. When si kangarot ti favorite ko ta very concern ka kanya. Ken nasipot ka no, aprusak ni Amalia. Amo aminin di kita nga, style mo si Kalimuel. Uri ka nga ro data, nakisangat di ba kami nga babae. Ket amon ton ti mangisangat mapanta. Ilinong kulat nga iparngedin iti sirop ti mangga. Sa ako ikanti kanin na. Darasem, ken sigurado magdigos ka. Tadi kan tukit di agat angot ti baka nga. Kadwa ka mapan iti ayan ni Amalia. Nagkuyog kami nga rod kini Dolfo nga napan iti karinderya wenno paginuman ngayan ni Amalia, manong Robert. Nasapa pa ita nalawag pa ila ti aglawlaw nga mingket. Apag alas 6 idi makadanon kami. Nagtugaw kami niti paborito mi nga lamisaan. Ti ayan ti masangwanan ni Amalia. Tapnon ti kasta makapapinnereng kami. Imise mi di makita na kami ken ni Dolfo. Ket imay pa'y imasidig ka na kami. Oh, umayin na masidig. Kino na ni Dolfo. Talaga nga bilibak king ka, Limuel. Panangapresyar na kanya. Oh, hi, Limuel. Ta kayo manen? Siyempre, kino na kumet. Ay natruderyo. May sa abakit latan. Ken, ikitaan na kami man tinaimas na pulutan. Si kalatan ti makammo no, anya klase ti pulutan ti itdem ka na kami. Siyak ti agpili so nga siyak tumit ti agpili no, anya ti merienda nga i-charge ko ken ka. Sige. Kinunak manong medyo napangaw iti dedi agundaway. Kinagpaiso na met ket di kita dadati a kwartak malaksid iti kwarta nga inted ni nanang iti dedi amadem. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Permanenti, panang dayaw kanyak ni Dolfo, ili panang sabat kada kami ni Amalia, Manong Robert. Talagan sa nga awan ti makaigawi din. Kurang na lang sa nga. Agpudnukan kit kukwamon ni Amalia si Kalimuel. Kinunana, imise maklaeng kit narigat ti mangit sigurado Dolfo. Narigat nga ibaga nga kukwamon no di mo pa'y namuhunan niya kuna dagiti lalakay. Kasta aya, agim sigurado deta mamuhunam. Kinunana, ala, bayam na ta. Orahin ta diti, paipan na nga inumenta. Ngem, agkid daw man iti merienda. Tunggal umay ta dito merienda. Kit, saan lang nga isunan no dikit iraman na pa dikiti talo kakadwa na. Makairubumit dito nga Amalia si Kadulfo. Maragsakan ak Manong Robert, ni manen Amalia ti umay, nga bitbit nan ti basit at timba, nga nakaikargaan dagiti serbesa. Ne, iso manen ti umay. Kinuna ni Dolfo, nga ingkidmat kanya. Di nakadiwan na yung padlaw. Hindi makasideg. Deto yan ti, may sa abakit na biryo. Lokatakon ti inumayem. Kinuna na kanyak nga, nakais-isem dagiti, mata kinuray ti bibig na. Alam mo nga ron, lukatan. Linukatan nangem, saan na ngayon lukatan ni Dolfo nga kaslag pasugno di kadwa. Apin laing limwil ti lukatan. Siyempre, sunat mangpamirienda kanya. Kinunana, dito'y Manong Robert nga nagkakatawa kami atalo. Pangala kiti kanek nga pansit ken may isang soft drinks. Mga lakpay di sandwich. Adala ko niya sandwich. So ti kanek tapno jakton mangrabi Among kadi nga ag-offa kita iti alas 8. Agawi na kiti alas 8. Kasta ya. Sika urayan da kanta. Agkukuyog tayo ket umakarta iti sa baling nga paginuman. Talaga? Kinunana nga kasla rimay-ray di kiti matana. Manong ko, urahin da ka. No ag-off ka ti alas 8 nga po naman. Mapantay ito iti sa baling nga paginuman. Kaya't mo ayat uminom na ti serbesa.
Uy, kaya't kumetangim saan ako na nga makaado. O sige. At subliak na ro din iti tugaw ko ha. Taurayin da ka ro. Mapantayo iti sa bali nga. Pag-iinuman ta, makidrink sak ka na kayo. Anyan nga apal ni Dolfo, iti di agundaway, Manong Robert. Maria Jose Primuel, kasla ka lamang abakin iti sweepstakes. Angin, kasalon ni Melba, kasalon ti kayat-ayat mo, iti barangay tayo. Basta saan kayong agsaot-sao amuyo ka di nga, naamuan na nga kanayon ti panagkukuyog tayo, iso nga, plinanok nga duwata laingin. Ngamin, aduunay ti agiwaras ko kas pagarigan. Talkeng ka, Dolfo awan ti makamu iti deti nga mabali na panangarim ko kini Amalia. When gayem, basta sika. Anya, kit ginaya nga panagdanag mo. Anya ko mati pang istorya akong kaspagarigan tsura mang gandi mabuya kayo nga agbuabo-buabo. Awan pang ibagaak. Rinekekla, hindi kiti matak. Kinunana, Manong Robert. Makaisip kiti dedi nga balikas ni Dolfo ngem naganenek ti panunot ko. Anya nga taan. Anya nga tanya ragsak nga talaga numaikutak ni Amalia. Pinapainayadan mi ken ni Dolfo tinanginom iti may sa abakit. Wenno saggitlo kami a botelya. Ken kastamit den ininilot mi tinbalik tada pulutan nga imaimpan ni Amalia, Manong Robert. Nangalamit ken ni Amalia iti pansit, sandwich ken soft drinks. Nagyamanak kaputa saan na niya inraman di kiti kakadwana. Ket idi madano nen ti alas 8, may imagibas ni Amalia ket kinunana. Agbayad kayon ta rumwar kayong ket urayan da kiti sa ano nga dayo. Agpamyanan kayo latta. Kinunana, o sige, Dolfo, sikat ti mapamangbayad. Kinunak ket inted ko ti 1,000 a pisos nga inteditay ni Nanang. Tapno iso ti mapan na pagbayad kini Amalia, Manong Robert. Adda kami ni ti amyananen tinasao nga paggiinuman. Medyo naglingid kami ti maysa nga kursada, Manong ko. Madamdama pa'y mapasungadan min ni Amalia. Amok nga isun ti sumungad gapu tamaan naraaran di street lights iti pagpagnan na. Nakadano ni ti ayan mi ket sa dino ti papananteo. Sika sa dino ti ammom nga napintas nga papanan. Sika ti taya Limuel. Kinunana. Wen siyak no problem. Ay ati problema. Into na ti maysa nga lugar nga adda kano nalimeng nga video okay bar iti amyananen ti pagpapayan na akarinderya. Naka-cubicle kano deto'y Manong Robert ngem medyo adda charge tinasao nga kwarto nga pagyanan mi. Anyan kabsat nga panaganinik ti panunot ko. Ore addan ni Dolfo. Masapo na mapatinag kundeti numayat. Kinunak itinakim ko. Kinidagnak ni Dolfo idi maibaga ni Amalia nga cubicle ti pagyanan mi. Kenadda ti video okay masin. Kabsat. Nagna kami nga rod ket nagabay kami ken ni Amalia pinaunami ni Dolfo. Ket bayat ti pampanag nami eniggamak dagiti dakulap ni Amalia. Ket ditoy nga kinitanak sa imnisem. Sika, talaga nga, napaspas ka. Anya nga napaspas tiket mo sa uwen. Kita man ket kaslala ag boyfriend ket ag girlfriend tan, ag kibkibin tan. Ket kayat mo met. Deta ti pagkunaam nga, anya. Sige, ag sarita tanton sa jay. Kinunana manong mapanen ti panag conclude ko
wenno pa nang ipapan ko iti balikas ni Amalia. Namnamaekon nga mapatnag ko, ti inararapaap ko nga babae, iti daydi agundaway. Kasanganan nga ituloy tayong ibahasa, dati surat ni Pagayam tayo Limuel, agyaman tayo kariti sumaganad. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin, kan Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Danny Agustin, kan Mrs. Sofia Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, kay ni Ma'am Esmer Galicinao, manipod iti Barcelona, Spain. Pagyamanan tayo pa ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kaya ito pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, TMT Construction Company, nga masarakan, iti 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden laing ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo nga si pupudno, ti TMT Construction Company, manipud pa nakaplano, agingga nga malpas, ti kayat yung marakdiri na pasdek. Ti TMT Construction Company, kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telwin Honorable Pastor Telwin Tapawan, manipod iti Marcos, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag. Adaan na po karili agkakalaing nga aircon technician, staff ng Dikasta Urnusen da, ti aircon tilugan nyo, babenti pa nang imaton ti agtagikwa ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nakadanon kami tinasao nga paginuman. Ketanyan kabsat. Talaga nga napintas ken pangpribado ti lugar.
At dati may sa alamisaan kinadadwa nga titidug at tugaw nga agsango iti agsumbangir nga iking tinamisaan. Idinto nga iti pungtuna ket isumeten ti diding ket iti masangwanan isumeten ti ayan ti ridaw. Mabalin mo nga paranyagin ti silaw, mabalin mo met nga idim. Manong Robert. Oh, mas napimitasan o. Medyo nakapsot ti silaw ngayon. Pag silawin tayo. Tapno no, mas na makapag-enjoy tayo. Kinunak. Sige, isuti ko na. Kinunan ni Amalia. Nagkatugaw kami ti may isang at ibdugas tugaw. E dinto nga ni Dulfo ket simango ka na kami. Ket dita nga di makapagtugaw kami, Manong Robert. Talagang pinetpipitakon ti dakulap ni Amalia. Nakipimpinnet petmet detoy. Madamdama pa imandan impanti sa nga bakit abir. Ken nagurderak meten iti fried chicken apulutan. Imisem ni Amalia idi bagak ti fried chicken iti mismo nga waiter. Natamaan ha. Paborito neta. Aglalo ti lupo. Kinunana. O sige, kukwamtot ti duwa nga lupo. Kinunakmen. Kabsat ko bayat ti paragin inom mi agpimpinetpet kami latta. Ken ni Amalia iti ima. Agingga nga idi maibusmin ti sagdudwa kami. Talaga nga jakon may gawit tiriknak. Aglalalo kabsat ket maidindin na ti takyag ni Amalia iti takyag ko. Anyan nga naglamuyo. Dituyen nga kasla awanen ti kadwami. Jakon imbilang pay nga kadwak ni Dolfo. Ket inagkakon ni Amalia. Manong Robert, jak ni namnama nga subadan ni Amalia. Ti panangagik ko ken ko ana. Agingga nga nalpas kami ket uy, kaslaawan ti kadwatan ha, naging talata. Makaawat ni Dulfo. Ni Dulfo ket narwamen, adon digiti naglabas keng kuana. Kinunak nga pinangpatiray ukko ken ni Dulfo, ket imisem laeng detoy. Ngem no kit kita digiti mata ni Dulfo, kasla agpanpanunot met, iti wenno agpanpanunot met, iti altas na, iti ruangan ti langit, babaeng ken ni Melba, manong ko. Naulit-ulit ti panagin innagik mi ken ni Amalia, Manong Robert, bayat ti panaggiinom mi. Marik namin ti Bartek mi kabsat ko. Ore ni Amalia ket medyo agsalungay ngayen. Ngano da duma ket agi dahil pa yan kanya. Agingga nga kastoy digiti balikas na. Diyak kayan. Gusto kanya kon. Da kayo okay ka di pa eh. Okay pa met ngem no di mo kayan di saanen. Kasano nga rutin ti panagawid mo. Dinamag ko. Kitagawid ak awamit ti sa bali apapanak. Ngem no kas pagarigan, adapay ti papanan tayo. Sumurot ka. Sa dinno, no duata laing ti puyo. Kayat mo, sa dinno ti pangipanam kanya. Ipang kay ti lugar ang makapagsulsulot ah. Talagang at sika, napaspas ka nga talaga. But okay lang, no iso ti kayat mo. Nalpas met laingin niya.
Kasla nagkinaawatan tan, no, pa awan pa iti balikas, kaputa naging inagiktan, apekit din niya saan. Anyan niya pa nagsibduker, ken nang itunda iti ragsak kanyak, di nga balikas, ni Amalia, Manong Robert. Agingga nga tinulagak ni Dolfo, nga no aglugan kami ti tricycle, ket agyanton ni Dolfo iti likod ti driver, ken dumsaag tulatan, no adde ti ayan digiti adu nga tricycle, ket mangalay ti lugan na, nga agawi di ti balayda. Pagkaasik pa ket di kengkuanan niya, makaamunton niya agplete, ket amangan tag kurang ti kwarta, nga da kanya. Manamong met ni Dolfo, nga panay ti isem na kanya, panay ti kidday na. Nagbayadak nga ro, di tinaginuman mi, Manong Robert, ket rimwar kami. Naglugan kami ti tricycle, ket impayagibas ko iti ayan, di iti tricycle, nga mapan iti lugar mi, tapno may tulnog ni Dolfo. Idita, makadisaag ni Dolfo iti ayan, di iti nakapila at tricycle, nga pangrabii. Baga kiti driver, nga itulnog na kami, iti maysa a hotel. Napuputan, da kami nito uneg ti kwarto, Manong Robert. Ket dito'y kabsat nga, inaramid kun ti amin nga amok, aglalo di iti aramidek kini Melba, nga isu iti mamagaring engken ko ana. Ket jak nagkamali, dagiti inaramid ko kini Amalia, ket mangitundamet iti panagaring engna. Agingga nga, induron nak ket nabigla ak. Apingin durunak. Ako rin ka. Agdigusak pe Masapang agdigusak. Jak kayat nga. Jak makadigusak at aramiden ti kayat mo. Oray si ka agdigus kamet. No kayat mo. Agid dan tapeket din nga agdigos. Kinuna nakabsat nga banag nga dadamanen. Nga nang titikel ken nang itunda ti adadapay apa naggagar ko. Kaslakimat ti pananguksog ko iti arwatek, Manong Robert. Ket madamdama pa'y, kit kita ekmetten ni Melba, nga tilaeng braken ti pantina, ti nakakapit kinkwana. Iti uneg ti banyo, Manong Robert, kagiddan, ti panagtinag ti danom, manipod iti shower. Sumabsabay ti panagdildil, panagdilpat ko iti nagduduma aparte ti bagi ni Melba. Nga dito'y met nga, mangitunday ti panakakiki na. Agingga nga kinunana, ti met agdi gusta ay, agdi gusta pa ay, agdi gusta pa ay, sa tantong mapaliti kama. Kinunana nga kasla, magagaran met iti mabali na mapasamak kada kami, iti day di agundaway. Diyako na mo no siya dinno tinangyar aradwa kiti sabon. Gamin ket kayat ko nga malpasen ti kalikagom na panagdigos, tapno marugyanen ti laban, ejay bataan, kapsa. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Nagpinpin na sungbat kami kini Amalia iti anang sab, Manong Robert. Nagkingkin na will di iti saksa kami. Bayat ti panagkanaig, agingga nga naabot mi ti alimpatok ni ragsak. Idi malpas kami ngagkanaig may maysa ti nagbalin niya konklusyon ko. Saanin nga birhen ni Amalia? May kumperak ni Melba. Ni Melba ket syakti mo na nga lalaki nga nakaikot keng kuana. Nupay kasta saan ko na insidsidir ken ni Amalia. Nauli makakidide di agundaway, idi agtimek ni Amalia, ket kastoy ti balikas na, naragsak kakadinit laeng. Siyempre, apikit din niya saan. Deta nga kinalasbang ken kinapintas mo. Talaga nga, makaalino ti pamagin. Aset ko deta. Kinunana, sabsabali idi ti kasla panagdikitak ken ni Amalia. Manong Robert idi maikutak isuna ket kasla sanayen nga makinanaig iti lalaki. Nupay kasta nupay adda deta iti kapanunutak. Kasla di nakayat nga wenno di nakabalina na dupraken tiriknak ken ni Amalia. Manong ko. Agingga nga napakaritan manen tinakaina nga riknak ket inulit mi manen ti pasamak. Agarok pumarbango na yan itulnog ko ni Amalia iti balayda. Babaen tinagluganan mi at tricycle. Sa akmet pinaitulnog iti balay ni. Ngepsakbay nga, bimaba ni Amalia kasto iti balikas na. Agan-anad ka agan-anad ka iti panagawid mo. Kinunana kanya, anyan nga rag-uti rag-wino rag-uken ragsak ko iti di abalikas na. Ito no maminsan nga umayak, siya tulat ti umay. Nagastos unin no, dakadwakken, narigat no. At damanin ti chaperon ta. Sige, bahala ka. Sige, mapanakon. Kinunanak at tinurong nanti, panakagate ti balayda. Tinaaramid nga serrati inaladan ket maysa nga nailansalan sa akawayan. Ipamatmat na Manong Robert nga kasla saan met unay nga nasaliwanwan ti biyag da Amalia. Nakadano na kiti balay mi nga nilat ta Amalia.
When no dagiti naramid mi ken ni Amalia, tilinaon ti panunot ko. Agingga nga, jak na puputan, naalakon ti turog ko. Babagayam santi nga may lipas, nga may basa, deti surat nga nakaipanaunan, tinapalabas ti biyag. Kinayat ni pagayam tayo Limuel. Anya ti pagbanagan, ti barong a relasyon na sinirek na, ti relasyon na kini Amalia. Ket ti relasyon na kini Melba, anya tumit ti pagbanagan na. Santo nga tanga maamuan ni Melba, nga dapay sa bali, nga babae ti biyag ni Limuel. Endo no bigat, awisen na kayo, para iti panagituloy tayo ang mga ibasa, iti na di surat ni pagayam tayo Limuel. Dito nga rin din ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timinti na talinaay nga malem ti Huwebes tay amin sa ngapada, agyaman kam tin kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.